say you Yana Simium, in fact, and I'm a row power, and Bemensu comes soon. That be I was a Bemensu and cat, maybe to come soon. Because Sabi, your share, Lilwin started here, he can't record Ghana, every year, do 2-on-1, you see, boy, you saw 2-on-1, you see the suit 2-on-1, you see the soon, I go for the jelly for, and your bed, and who send me. Now, a bear 3 days cry, should video be an cover and here. You see, Lilwin said, will be cool. I expose GHFM Ben Bruce, so subscribe na share mo bi. Lilwin hu nsem ane ka na ya papa Kumchacha. Ene de wakasa. Asem o kan ni se sebe ebawuo eya. Ena sebe asem ba ya de ano na eka. When na yemu bi eka se sebe asem ne ba e no. Lilwin ni PRO. Omo for bi ti se Kumchacha kwa di edom na mu no ne abusua kwakasa ya me se anka botoyem ebeba. Actions be take here and na man is ekwawie say ba me pese meyi asem na fi ya papa Kumchacha enu ye nkwatie ne Kumchacha ekan meda wase on say emrade sebe obi enu wa obro emraso enti yentumi nkase police for ato on safre inua Lilwin eyebone ende obi entumi Nkansah na dabia ya na meka say Oshe Lilwin asem e ba yi ya I say nipa ebo na senuyem no edoso dodo da edoso de say sabe asem si afa na police for kra invite no a wo control the statement na ya hwe say accident no e free Lilwin and a free driver ni baako that police for this statement ya ba bonten yetie bi by sabe social media ne niema ekoso ena yenjeli no ena yemfani nko prison ena yenye ni se ya na da bia osofu Kumchacha meka se asem ba ya enipa yento ye boase na osomafo Paul kan bibi ewo Bible ma se quotation ye me the power 1 Corinthians chapter 10 verse number 12. Na Paul said, the yan say wojina wono. Ya wono so nhwe yi. E na wanhwe ase. The yan say wojina wono. Ya won hwe yi na wanhwe ase. Sabe incident na e bae no. Ya wo faase na wo firi mu na wo wuo no. Obi obeka se on enye ne ya no. That is say onipa no menim said ye wote. Even bronsam mpo no. Bronsam Lucifer kra no. Ebeye ne ya sa koda wodi mfie miensa sabe ne maami elusu no but the me kan of Kumchacha me kan say yanto ye boase na police fo nhwehwem ne enkwa wie ye asen say ye boye nua na asenuam in fact ena me wra ho pao ena bemensu kamesu that be I won't say bemensu Anka me to wait come soon. Please don't cry. Because sabi ya share Lilwin started here, he can't record Ghana ya ebe ya ne nipa dodo 2-on-1 si boy yi so 2-on-1 si ni so 2-on-1 si ni so no akofa the jelly afo e de be enu nsem bebre na ebe ya 3 days cry share video bi ana cover na ade ya yesi Lilwin say obekum nipa moja be hwiagu o see premier we die ebe chu itini papiwu menji ni say anyway and yes I know passion from what I see thank you by senior one say ewiase kura ye buy no one say bibi ni bibi hia ena ya mo kam obrofo say coincident me da say ya na ewiase one say wono ankasa no na dwuma a waye no so menkrofo ani je ena o menkrofo sebe eti sabe ayese bia bibi be sisei ena meyese na bibi eni bibi akohia enu nkyese sebe wo sheda se sade no okukum nipa na emra eti me de me osofu Kumchacha me kan se Ghana fo nto yebo hwe ka obi a waye driver ni bia wo twika
bia no bibie to me si wo wabrabom ebre bi papa bi drive oko enkoda mienu di agoro na baako pia baako ama baako na kwose papa ne car na se woku no wagya nsem sa wotu car na se wofiri ya na wo se wokọ odokọ na wokọ kasoa na wokosuma car na wotuo no ewo nsem do so wo wonim di yebesie wonim di yabato wonim di yababa eti obi di yaba na se wo kan ya yento yebo ase ni susu nkan na ewiase no esen wo ho enso hwe wo ho amane wo ho bibie to me si woni pa abrabom last week no ena me kan quotation bi a Yesu Kristo obekọ anasuafo no ko bi sa na wo se mommo se mpae no ewo Matthew chapter 6 verse number 9 up to number 14 wase ye bompae a ye mompae se yeja owosoro udi ho ntew wahini ye mra de openya wasase so said ye wo don't lead me sanipa usoli de bia na wo bonyame mpae se urade ma unkonsohwem so konse won prison enyo wo egu prison nyina na ya de boyefu obi owe ye nsore ne amane bi ne de na koto enyo wo bia wo de prison na ye obonifo it usoli de bia mebusem Proverbs 27 waso wo kire nye dia ma yemfo wo kire wo hwai ho se awurade boa na koba eyadom eti ye ne Lilwin awurade enka ne ho ya wo faase ne de se makase ni wo na ya but awurade enka ne ho na sade ya Ghana fo ni bi bo na senuam no mewura ho e ba mto sma kotie asem a yewura ye sofo Kumchacha kan ne se ewiase asem ba ye fasika na etwa ye de ano na eka ena sabe asem atu Lilwin no ebetimi ato enfomso de homo bia nti ewiase ne ye wo no ye nama ye hwe ya na motuo yie ena asem so ba ne ye ka ye hwe se ne beka no because ene Lilwin o kire betimi ya me betimi ya ewa empangu de betimi si ena sabe se ye ka sabe film no so ye ne se wayade ye film industry good de kwafo form sika boy me mom de me say premier no e bia out of love for the job no anything that still occur the premier no e bia na wo different view ye papa Kumchacha wa ka asem ni nyina si na wo so a wo fie de na wo ka pacha comment section wo bibi asem bi ka na dia to me ba me respond for fair I Xposed GH on subscribe no be so and share mobi ya fam Bruce Manuel si bye bye.